Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. E falenderojmë Allahun për mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta, dhe ndër këto mirësi dhe begati të Zotit është që Zoti na mundson të ulemi her mbas here në takime të tilla ku përmendet Zoti, mësohet për fenë e tij, dhe sidomos për tematika të tilla që janë tematika alergjike dhe që kanë nevojë për dikë që është i specializuar. Dhe profesor Khalidi, Sheikh Khalidi, është i njohur në këtë lëmi, jo thjesht i njohur, por është specialist i fushës dhe është ndër më të njohurit në botë në këtë fushë që Zoti i Madh i ka dhënë sukses dhe Zoti i Madh i ka dhënë taufik. Pra, i ka dhënë Allahu xhel xelaluhu një sukses në elaborimin dhe përafrimin e këtij kapitulli, në të cilin pak janë ata cilët janë, si më thon, kompetent dhe flasin me kompetencë. Sheikhu, Allahu e ruaj, është ndër ata njerëz që flasin në këtë fushë me kompetencë. Allahu e ruaj edhe i dhon të ymër e shëndet e marsi. Kështu që ne jemi të lumtur sot faktikisht që bëjmë një takim të tillë, kemi bërë her mas here me Sheikhun, afërsisht para 12 vitesh kemi pas takime me Sheikhun, si ky takim që po bëjmë sot, dhe kështu përsëritën gjërat, mirësitë dhe begatitë e Allahut xhel xelaluhu ndaj nesh. Për mos me marrë kohë, fjalën do t'ja lej Hoxhës Sheikhut për atë temë e cila është e njoftuar edhe më herët. Falyatafaddal me shkurën, me xhurën inshallah taala. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على مسك الختام محمد وآله وأصحابه البررة الكرام أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë kjo hyrje me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave, meritori për t'u adhuruar, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin më të zgjedhurin dhe më të mirin që ka ecur mbi sipërfaqen e tokës, Muhammedin alayhi salatu wasalam, mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij të ndershëm dhe besnik. E po e nis o vëllezër thot fjalën time sot me përshëndetjen e Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirësitë, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. يطيب لنا في ليلتنا أن نتحدث عن موضوع هام عنوانه السحر بين الشرع والطب أو في ميزان الشرع والطب. قد ينظر البعض إلى هذا العنوان يعني يقولوا خلاص نحن نعرف السحر، ولكن هذا الموضوع هام لكل مسلم وخاصة في هذا الزمان. Tema e sotme titullohet Magjia mes fesë dhe shkencës, mes fesë dhe mjekësisë. Dikush mund thotë që po mirë ne e dim çfarë është magjia, kështu në përgjithësi. Po faktikisht është një temë që ka nevojë të elaborohet thellë. وجدنا في هذا الزمان كثيرا من المرضى وأخص منهم المرضى النفسيين يأتي أحدهم يقول والله يا شيخ ما عرفنا، نذهب عند الراقي يقول جن وسحر، نذهب عند الطبيب النفسي يقول هذه كلها أوهام وخيالات ونحن ما نعلم ما نعرف ماذا يعني. Na ka ndodhur në shumë raste që na vinë njerëz që kanë shqetësime dhe probleme. Dhe thonë, po si t'ja bëjmë, kur shkojmë tek rukje xhit na thonë që dëgjoj ke magji apo ke xhin apo ke mësysh. Kur shkojmë ke doktorët që janë të fushës, të fushës psikologjisë, thonë jo ti e ke problemin psikologjik, psikiatrik, nuk e ke problemin, le të themi, siç thuhet. Tani ne çfarë të bëjmë? Na thon shumë njerëz janë, domethënë, të dyzuar dhe në ndyshje. A është me të vërtet magjia apo është diçka tjetër?
سنتعلم في هذه الليلة بإذن الله تعالى ما يغنينا عن سماع كثير من الخطب والمحاضرات، وما يغنينا عن النظر في الإنترنت ماذا قال الطبيب وماذا قال الراقي وماذا قال الشرع. Me shpresë Zotit, sonte do ta ndajmë këtë punë që do t'ju mjaftojë ngacimi ndoshta i shumë ligjëratave, i shumë hutbeve, i shumë fjalëve që flasin rreth kësaj teme. Pra siç themi në gjuhën popullore, do ta ndajmë shapin nga sheqeri sonte inshallah taala. الموضوع سحر بين الشرع وبين الطب. هنا لابد أن نعلم كلمة الطب هذه أصلا المفروض أن نقول في الطب الحديث، لأن الطب القديم كان معتمدا بنسبة كبيرة على السحر وعلى التعامل مع الجن والتعامل مع الأرواح. Kur themi magjia mes shariatit, fesë edhe shkencës apo mjekësisë, kemi për qëllim kohët e sotme dhe mjekësinë moderne, sepse në mjekësinë e lashtë apo më të hershme, këto gjëra kanë qenë të njohura dhe pranoheshin. Pra në mjekësinë e lashtë pranoheshin këto gjëra, merreshin me kështu muhabetesh, me xhinë, me shejtanë, ku dëgjonin etj etj, edhe ata të cilët pretendonin mjekësinë popullore apo mjekësinë alternativë. Ne po flasim tani për konceptin bashkohor të mjekësisë, që është mjekësia moderne. Pra, le të themi magjia mes fesë, argumentave të besimit edhe mjekësisë moderne. قد لا أتكلم بطريقة الشرع والدليل لأنكم في بلاد قد تواجهون أناسا ما يعرفون هذه الأمور ولو تتكلم معه بالمنطق وبالإقناع. Normalisht që argumentat e fesë dihen për këtë tematik, pra që magjia ekziston, është sipas Kuranit dhe sipas Sunetit, dhe ju të gjithë e dini këtë gjë, po unë do të flas në një gjuhë pak më të përthithshme nga njerëzit, nga populli. فنأتي إلى الطب قبل الشرع. الطب نقصد به الطب الحديث، لأن الطب القديم ما كان ينكر أمر السحر وأمر الجن والعلاج بالرقية أو بغيرها. Pra siç e tham, do ta trajtojmë një herë në pjesën mjekësore apo shkencore, se si trajtohet, flasim për kohën tonë moderne. الطب الحديث حينما ننظر الآن، وهذا الذي انتشر الحقيقة، وكلنا نذهب عند الأطباء وأنا أذهب عند الأطباء إذا تعبت. Normalisht çdo njeri kur smuret, kur është pa qejf, kur lodh, shkon ke doktori, shkon ke mjeku, edhe unë thotë që jam rukjexhi i njohur, kur jam pa qejf, shkoj vizitohem tek mjeku. والجنون مرض من الأمراض العقلية، وفي شرعنا أن المجنون لا يؤاخذ ولا يطلب منه صلاة ولا يطلب منه كذا. ما جاء أن هذا المجنون فيه جن ولا بد نقرأ عليه حتى يصبح جيد، لا، مجنون. قد يكون هذه الإصابة عضوية وطبيعية وقد يكون بالجن وبالسحر. Për shembull, një shembull shumë thjesht, ne në fen ton themi që i çmenduri nuk obligohet as për namaz, as për agjërim, as për gjë. Dhe nuk është thënë askund në fen ton që i çmenduri do të thotë se ka xhind. Do të thotë njeh shariati edhe këtë pjesën e, si më thënë, e sëmundjeve, le të themi, të cilat kanë bënë me organet e njeriu, të cilat kanë bënë me gjymtyra, kështu më, pra e njeh. Pra nuk është se nuk e njohim këtë pjesë, nuk e mohon feja dhe besimi pjesën e mjekësisë. لماذا الناس في هذا الزمان يميلون إلى الطب الحديث؟ لأنهم تعلموا، ولأن الطب الحديث مبني على تجارب يعني بحث دقيق وتجربة على أناس مرضى وتحاليل ونتائج وإحصاءات، وهم ينظرون إلى الطب القديم أنه كان طب فقط تجربة، وكل واحد يقول أنا جربت وهذا فعل شيء، وقد تكون هناك أمور خاطئة. Pra njerëzit shkojnë me drejt, domethënë tek mjekësia, sepse mjekësia ngrihet mbi provën dhe eksperimentin. Ndryshe nga mjekësia e mëhershme që çdo kush merrte guximin të fliste dhe thoshte e kam provu edhe ka bërë dobi, në këto kohë që jetojmë, prova duhet të ketë disa, le të thonë, kritere të caktuara, statistika të caktuara, që të arrihet në një përfundim se është kështu apo ilaçi dhe kurimi bëhet në këtë lloj forme. Për këtë arsye edhe njerëzit me të drejtën e Zotit, kur i thonë, shkojnë dhe interesohen për problemet e tyre në mjekësi. الطب الحديث وصل إلى الإشاعات والتحاليل والمختبرات ولا زال في تطور، وهذا من فضل الله على البشرية.
Dhe mjekësia normalisht në kohën që jetojmë ka ecur shumë përpara, rrezatimet, domethënë mënyra se si ndiqet sëmundja, laboratorët, mënyra se si analizohen gjërat, dhe kjo është mirësi e Zotit për mbar njerëzimin. السحر والعلاج بالقرآن أو العلاج في الكنائس بالرقية كما يسمى، هذا شيء مرفوض في الطب الحديث، لأنهم يقولوا هو ماذا يفعل؟ نحن نقوم بعمليات وفحوصات تظهر عندنا نتائج، وهؤلاء يعني فقط يقرأوا وتتغير الحالات، يقولوا هذا المريض يصاب بوهم، ويعني مثل ما يقولوا الإنسان يشعر براحة نفسية، ولكنه ليس علاج حقيقي. Për këtë arsye ndodh një sipërplasje në kohën që jetojmë mes asaj që thon gjoja me fjalë, sikur ka një lloj hendeku mes pjesës mjekësore moderne dhe pjesës, le të themi, fetare. Pjesa mjekësore moderne nuk e njeh fare pjesën e eksorcizmit, qoftë eksorcizmi islam në xhamia apo eksorcizmi që bëjnë krishterët nëpër kisha. Nuk e njohin fare këtë pjesë dhe thonë që njeriu e ka psikologjike gjithçka ose psikiatrike, ju e ushqeni njeriu me faktin që është i smur dhe njeriu mendon se me të vërtetë është i smur, dhe në momentin që i knoni ju ato që i knoni ju të fesë, pa bërë dallim ata mes feve, ai njeriu bëhet mirë, i duket sikur është mirë, edhe thjesht e ka pas psikologjike në origjinë dhe nuk është se ka pas diçka që si thoni ju magji apo xhin. المستشفيات كثيرة والمرضى يعني من رواد هذه المستشفيات بكثرة، فيأتي المريض والأطباء ينظرون، هذا المريض يشتكي من جنبه، يسألوه فيقول أنا ذهبت أتعالج عند ساحر أو مشعوذ وقال لي هذا سحر أو هذا جن، ثم يكشف عليه يقول عندك مشكلة في الكلى، يعطوه علاج يصبح جيد. فهنا يتيقن الأطباء ويقولوا أن هذه الأمور كلها أوهام وما نقبله، ولهذا أغلق الباب في الطب الحديث أمام ما يكون في الأمراض الروحية وعلاجاتها. Do të jap një shembull shumë thjesht. Ka shku dikush për shembull le të themi dhe është ankuar për një dhimbje që kishte në trupin e tij. Dhe kur ka shku për herë të parë tek doktori, ka thënë doktorit që kam bërë dhe seanca ekzorcizmi dhe më kanë thënë se ti ke magji. Ndërkohë që doktori thotë okay, po hajtë bëj analizat një herë. Kur bën analizat, del që ka probleme me veshkën, del që ka probleme me tëmthën, del që ka probleme me diçka tjetër. Dhe i jap ai ilaçet, gjërat, ai bëhet mirë dhe këtu pastaj hendeku vjen edhe vetëm duke u rritur mes asaj që duket faktikisht sikur ka përplasje, mes asaj që është mjekësia moderne dhe çfarë thot feja në raport me magjinë. جاء الطب النفسي الحديث وأغلق باب تسلط الأرواح الشريرة، لا نؤمن بكل هذا، إذن نتعامل وندرس هذه الحالة المرضية كأنها يعني شيء مما خاف منه ذلك الشخص أو توهمه، وبدأوا يضعوا لها قواعد وعلاجات وكتب، وتطورت على مرور الزمان، وجاءت بعض الأدوية، بحثوا في الأدوية التي تهدئ النفس، والأدوية التي يعني تزيل الأوهام، والأدوية التي تنوم الشخص إلى غير ذلك من الأدوية، منها النافع ومنها الضار. Atëherë le të themi në seksionin e psikologjisë apo psikiatrisë, nga që nuk e njohin fare këtë pjesë, çfarë ndodh, domethënë, ata domethënë kanë, si më thon, studimet e tyre dhe në bazë të çdo rasti japin ilaçe, japin mjekime dhe mjekimet thonë njeriu është domethënë ka halucinacione, njeriu ka domethënë mendime, fiksime e kështu gjërash. Për këtë arsye ka për këto gjëra ilaçe qetësuese, ilaçe gjumvënse, ilaçe parandaluese. Ka për atyre që më të vërtetë edhe japin efekt dhe dobi, pa efekte anësore, dhe ka për atyre që kanë efekte anësore, dhe ka për atyre që s'bëjnë dobi fare, po thjesht kanë efekte anësore. الطب الحديث لا يؤمن بالسحر أنه حقيقة، لكنهم يقولون نؤمن بالسحر أن فيه خدع
وللعين وغير ذلك، وأنه يصيب الشخص بالأوهام، نقول نعم هذه الأوهام بسبب ما يفعله هؤلاء السحرة، لكن هم ما يؤمنون أن هذه الأمور حقيقية. Thonë që ne pranojmë këtë magjinë që është kështu, domethënë që bëhet kështu momentale, që siç bëjnë lojrat e shpejta, siç bëjnë këto lojrat e shpejta, domethënë që njeriu i bëhet diçka sikur është, pa faktikisht nuk është në realitet. Kjo pjesa thonë, okay, kjo mund të jetë, si më thënë, po nuk është se ekziston kështu siç e thon fet dhe besimet. وهذا طبيعي، لأن الشخص لو يعني أحد خدعه وأخرج صوت مثل صوت الأسد وأصابه الخوف، هذه الخوف شيء نفسي، فهنا الأطباء تعاملوا مع هذه الحالات التي قد تكون سحر وقد تكون مس من الجن، لأنهم ألغوا هذا الباب. حينما يأتيهم يتعاملوا معه بنصح وبإرشاد وبعض الأحباب المهدئة ويقنعوه أن هذا الشيء غير موجود، فتجد الشخص تحسن نفسيا، ولكن هو ما انتهى من مشكلته. Çfarë ndodh? Vjen personi dhe ankohet. Dhe ato mundohen në bazë të seancave që kanë, që ta bindin që ti nuk ke gjë, nuk ke asgjë gjë, ku gjëra të tjera, në ca ilaçe, edhe njeriu kalon në një fazë, le të themi, qetësie. Po faktikisht ati i vazhdojnë shqetësimet që ka pas. Pra ai thjesht qetësohet për momentin, po nuk është u kurua, sepse në momentin më të parë që ilaçet mbarojnë, ati i kthehet edhe një herë gjendja, ose edhe pse po i pin ilaçet, ose edhe pse po i merr ilaçet, ai vazhdon akoma të ketë shqetësimet. Thjesht, si më thënë, ka rënë përqindja e situatës së tij apo e problematikës së tij ka rënë një përqindje e caktuar, por nuk është se ai ka gjetë zgjidhje. فإذا رجع إليهم قال يا طبيب ما زلت ترى الأشياء التي أخاف منها وما زلت أسمع الأصوات، يغير له في الحبوب ويغير له في العلاج، وبعضهم يبقى في المرض سنوات طويلة على هذا الحال. Nëse i smuri thotë, por i kam akoma problemet, ja ndrojnë ilaçet, i japin ilaçet tjera, vjen prapë mas i video akoma të njëjtat probleme, i japin ilaçet tjera dhe shkon njeriu në vartësi ilaçes, në vartësi ilaçesh për vite të tëra, ndoshta 5 vjet, 6 vjet, ndërkohë që problemi i tij akoma nuk ka gjetë zgjidhje. لا أذكر قبل 400 أو 500 عام قامت ثورة في أوروبا على السحرة من الأطباء أن هذه خزعبلات وأن هذا كذب وهذه أوهام، وكانت هناك محاكمات في هذا الأمر. Normalisht që në kohën, le të themi, e revolucionit borgjez në Evropë, revolucioni përfshiu edhe pjesën, le të themi, pjesën e religionit, ku religioni shihej si pateric dhe mbështetës i pushteteve zullumqare, e si pasojë çdo njeri që merret me punët e eksorcizmit, qofshin këto magjistar, qofshin këto fetar, domethënë u ndëshkuan, u përjashtuan nga shoqëria dhe u pan si një perde errësire për t'i mbajtur njerëzit peng që mos të ecin përpara, që mos zhvillohen dhe mos të ecë shkenca. ومن ضمن ما ذكر أن بعض الناس المرضى يقول يعني هناك أحد آثار العض في اليد وآثار القرص في الجسم، فالأطباء قالوا هذا المريض نفسه يعني هو يفعل هذا الشيء في نفسه، يتوهم وما يتذكر أنه فعل هذا الشيء في نفسه. Për shembull, thotë, gjurmë, kafshimin në trup, ose zhgarravinash në trup e tjerë. Kur janë pyet doktorët dhe mjekët, çfarë mund të jetë kjo për shembull? Mund të ketë ngrënë veten personi, po ka harruar që ka ngrënë veten. Mund të ketë gërvisht veten, po ka harruar që ka gërvisht veten. لكن العضة هذه ليست عضة أسنان الشخص نفسه، هذه عضة كلب أو عضة شيء يعني له أنياب، يعني هذا حيوان. Mirë, po kur është parë për shembull forma e kafshimit, nuk ishte e dhëmbëve të njeriu, ishte sikur ishin dhëmbë të një kafshë ose diçka që s'ka të bëjë me njeriu. وهنا ينقطع جواب الأطباء، ما يستطيع يقولوا لا هذا شيء آخر. Këtu pastaj ngecin ata dhe thonë s'tin çfarë thonë, dorëzohen. كما هو الحال في زماننا، إذا قيل للطبيب انظر هذا شيء غير طبيعي يقول لا، يضع له أي كلام. Nëse ndodh për shembull ndonjëherë në një situatë të tillë edhe në kohën e sotme, i thotë po mirë, çfarë komenti ka kjo gjëja për shembull? Shkronja në trup, po them diçka kot. Diçka që është s'ka koment shkencërisht.
e duhet ketë se i vjen një emër koti dhe e lejnë magj. ومن الأشياء التي ذكرت قديما أن بعض الناس الذين سحروا ظهرت عليهم أعراض مثل ما نسميها في هذا الزمان أعراض العدوى، فقال الأطباء لا هذه عدوى طبيعية، قالوا لا، يعني قال لا هذه عدوى تأتي من بعض أنواع الأطعمة الدقيقة وكذا، قالوا إذا حدث هذا الشيء لابد أن القرية كلها تصاب، لماذا هؤلاء فقط الذين قالوا سحرنا؟ Një ngjarje për shembull thot në një vend caktuar, një grup njerëzish i zuri një si sëmundje ngjitse, vetëm ata si familje. Gjithë zona ishte në rregull. Kur u pyetën, thanë jo, kjo është një lloj alergjie, një lloj infeksioni, po mirë vetëm këta për shembull që kanë këto shenjat e tjera përveç kësaj s'kishin çfarë thoshin. فقاموا وجاءوا بجواب قال لا لأن هذه هناك طيور تنقل عدوى فلعلها أخذت هذا وجاءت على هؤلاء فقط. فإحدى القضاة كانت امرأة قالت لا هذا غير مقبول، لابد أبحث في نفسي أن هذا كلام غير مقبول، كيف هذه الطيور تأتي على هؤلاء فقط؟ فكانت هناك يعني تحقيقات في هذا الأمر كثيرة حتى ينظروا هل للسحر حقيقة وتأثير أو لا. Ndërsa disa prej tyre thanë gjo, mund t'jenë zogj që kanë sjell sëmundje dhe kanë hedhë vetëm kjo familja. Pastaj njëra nga gjykatëse asaj zone thotë jo, unë mendoj që të ngrejmë një hetim për këtë gjë. A është kjo duke marrë parasysh dhe simptomat e tjera që ka kjo familje magji apo çfarë është? هناك قصص كثيرة عند الغرب، الناس يقولون لماذا نحن فقط المسلمين يكون علينا الأذى الغرب سليمين، نقول لا عندهم قصص أكثر من التي عندنا. Një le të themi prej dilemave të tjera që ngrihet është po pse vetëm ne muslimanët i njohim këto gjërat, mësyshin, magjin, ndërkohë që pjesa tjetër e botës nuk i njohin. Jo, thotë nuk është e vërtetë. Edhe pjesa perëndimore e botës, Evropa, Amerika, këto vende të tjera e njohin ekzorcizmin, e njohin magjin dhe ekzistencën e magjisë dhe efektet që ajo jep tek individi apo tek familja apo tek çifti e kështu me radhë. حتى أطباء نفسيين يعني بقوا في ذلك المجال سنينا طويلة ثم قالوا رأينا أشياء ما لها صلة بالشيء الذي درسناه. Për këtë arsye, të drejtët nga mesi i tyre që janë dhënë mbas shkencës dhe gjithçkaje, kanë dhënë një përgjigje sinqertë dhe kanë thënë gjatë, si është puna, kjo është diçka që ne nuk kemi arrit akoma ta studiojmë. Nuk kemi arrit akoma këtu. Dhe kjo është thënia e njeriu të drejtë dhe të saktë, i cili nuk gjen përgjigje për gjithçka. بل إن بعضهم أصبح راقيا لأنه ذهب يدرس هذه الحالات. Madje ka pas prej këtyre profesorëve të mëdhenj, cilët vetëm se e kanë parë që është diçka që nuk e kanë arrit në kurrikulat shkencore arsimore, kanë kaluar në eksorcizëm vetë, mbas studimit, mbas leximit, kanë arrit të bëjnë vetë eksorcizëm plus seancave të tyre që bëjnë edhe eksorcizëm. ولهم مقاطع في هذا يقول كيف الصوت تغير وكيف هذا المريض الآن يعلم الغيب يعرف ماذا يحدث هناك يعني. Madje ke shumë tani ke thot në YouTube shumë emisione shkencore të cilat domethënë i quajnë situatat paranormale. Normale janë njerëzit, paranormale këto domethënë që nuk i japin dot koment. Për shembull, flet ai me personin që ka marrë intervistë dhe personi që po e merr në intervistë tregon për një ngjarje tjetër që po ndodh në të njëjtin moment diku tjetër komplet. Këto i quajnë tani është fut si term, thon gjendje paranormale. Domethënë gjendje pa shpjegueshme, është paranormalitetit, pra diçka që se kapim dot. وبعضهم قال تأكدت لأن هذه الحالة الذي يتكلم على لسانه قال سأفعل فيك الليلة في بيتك كذا وكذا، يقول رجعت البيت وجدت الشيء الذي قاله حدث، يعني مستحيل أن يكون هذا شيء وهام. Ose thot tregon njëri nga këto profesorët e mëdhenj, thot perëndimor, se i ka thënë pacienti, po mirë, sonte ta rregullojnë ty, ke shtëpia komër të bërë kështu. Janë ndarë, ai ka ikën punë vetë këtu në sa vetë kur ka shkuar në shtëpi, çfarë i ka thënë ai, ka gjetë të gjitha çfarë i ka thënë pacienti të dëmtuar në shtëpinë e tij, në familjen e tij. نحن نقول الطب الحديث والطب النفسي وغيره من أنواع الطب على رأسنا إذا
أنصفوا في مشوارهم وفي طرقهم. Ne jemi pro dhe e nderojmë dhe respektojmë çdo shkencë, arritjet e mjekësisë dhe gjithçka, derisa janë dhe flasin drejt. خذوا المرضى عاملوهم بالطب الحديث وفي نفس الوقت في سرير المستشفى يعامل بالعلاج الروحي وسجلوا الملاحظات. إلى الآن ما يقبل هذا الكلام. Nuk ka asnjë lloj problemi që i smuri trajtohet shkencërisht, mjekësisht, klinikisht dhe të trajtohet shpirtërisht. Dhe të shifet situata, nëse jep efekte dhe përmirësohet, alhamdulillah, do të thonë e kuptuam që e paska këtu problemin, dhe nëse nuk jep efekte, atëherë të vazhdohet me këtë tjetrën. طيب إذا الطب الحديث له مجاله الكبير الواسع، لكنه ينكر أمر السحر والعلاج بهذه الشعوذات وبالجن، وينكر أمر أن هناك علاج فقط بالقرآن وبالتعوذات الإلهية. Kështu që gjejmë ndër ata të cilët flasin në emër të mjekësisë moderne, njerëz të cilët e mohojnë këtë pjesë komplet, thonë jo, çdo gjë duhet ndiqet, le të themi klinikisht dhe me mjekësi dhe nuk ka nevojë që të ndiqet me Kur'an apo siç bëni ju. إذن هو علم ناقص. Atëherë këtu nga kjo kuptohet se ka mangësi. طيب الطب قديما قبل الإسلام Mjekësia e lashtë, e vjetër, كانوا يعرفون أكثر من الطب الحديث، وإلى الآن يراجعون ماذا يجدون في المقابر الفرعونية من أمور الطب ويستفيدون منها، وإلى الآن ينظرون في كتب الطب القديم ويستخرجون علاجات للأمراض الجديدة. Ne mendojmë se mjekësia në kohët e lashta ka qenë shumë primitive dhe shumë koti. Po faktikisht ato edhe sot e kësaj dite në për varret e firaunëve, në për varret e lashta zbulojnë gjëra të cilat akoma shkenca dhe mjekësia sotme nuk i ka arrit. Në librat e vjetër, shumë të vjetër të mjekësisë, shohin formula dhe shohin gjëra që akoma shkenca nuk i ka arrit sot. Pra nuk është puna se ka qenë e lashtë dhe primitive dhe nuk kanë ditë. Përkundrazi kanë qenë shumë të informuar. حتى الطب القديم كان له تصنيف عندهم عند الفراعنة وعند غيرهم، يقولون ينظرون لهذا المريض إذا جاء فينظر له ذلك المعالج يفحصه، فإذا وجد موضوعه فيه جن وفيه كذا يعالجه بالطريقة الروحية، وإذا فحصه وجد أن عنده مرض عضوي يعالجه بأعشاب وتركيبات من الأدوية. Për këtë arsye thot në librat e hershëm gjejmë të shkruar thot se nëse në kohën e firaunëve, kur shkonte një smur tek mjeku, ai e shihte nëse kishte probleme shpirtërore, kishte një metodë tjetër ilaçi dhe kurimi për të, dhe nëse kishte probleme të organeve të trupit, të gjymtyrëve, atëherë kishte një formë tjetër se si e trajtonte atë. ولأنهم كانوا يستعينون بالجن فكان عندهم يعني ثقافة في الطب عظيمة، لأن الجن لهم في الطب ولهم في العلم، فكانوا يخبرونهم بأمور من العلاجات يستفيدون منها. Duke qenë se mjekët e lashtë kishin bashkëpunim me xhindët, me që po flasim për shembull për mjekët e pallatit faraonik, nga që kanë pas bashkëpunim me xhindët, kanë marrë informacione mbi mjekësinë, le të themi mjekësinë materialiste, mjekësinë lëndore, informacione shumë më të forta dhe më të thella se sa informacionet që ka arrit sot shkenca. في كتب السحر القديمة Sepse xhinët janë të njohur për njohuritë e tyre të thella. في كتب السحر القديمة تجد جداول وطلاسم وتجد علاجات يعني من الأعشاب وتجد علاجات يعني من الأدوية المركبة، كانوا يتعاملون بكل الطرق لنفع المريض الذي يأتي إليهم. Kanë gjetur dorëshkrime të vjetra, shumë të lashta të librave të magjisë që kanë pas përdorur magjistarët e faraonit. Dhe në disa faqe thuhet aty, kjo sëmundje shërohet nëpërmjet këtyre bindëve. Kaq kështu, kaq kështu, kaq kështu. Pra nuk është se çdo gjë funksiononte vetëm me xhin dhe me magji, kanë pas njohur edhe pjesën tjetër. هذا العلم أيضا علم ناقص. لماذا؟ نقصانه لأن فيه شركيات ودعاء الكواكب ودعاء الجن
وهذا الأمر لا يجوز فلهذا جاء الإسلام يبطل هذه الأمور. Normalisht edhe kjo lloj diturie thjesht unë dhash si informacion për treguar që ka funksionuar gjëja me të dyja anët e saj. Ndërkohë që në peshorën e shariatit kjo është ndaluar, sepse ato kërkojshin ndihmë prej xhinëve, i bëshin adhurime xhinëve, kërkojshin ndihmë për yjeve dhe planeteve etj, gjë që Islami rreptësisht e ndalon dhe e konsideron këtë gjë si blasfemi, pra dalje nga Islami. الإسلام دين كامل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Islami i ka të gjitha, është i plotësuar dhe i ka trajtuar të gjitha gjërat me mesatarizëm dhe drejtësi. حتى في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر الأمراض. Për këtë arsye Zoti i Madh Kur'an ka përmend smundjet, pra i njeh shariati smundjet. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح في أمر العلاج قال تداووا عباد الله أي دواء قال بس انتبهوا أن يكون حراما أو يكون شرك. Për këtë arsye pejgamberi sa më ka lënë të lirë metodikën e kurimit. Tha: O njerëz, kurohuni, shërohuni, mjekohuni, vetëm mos jetë haram ilaçi që përdorni. Pra e ka hap derën, domethënë në të dyja le të themi ekstremet e veta. Ora shërohu, kurohu, gjej ilaç, gjej zgjidhje, e rëndësishme ilaçi që përdor mos jetë haram. هذا الكلام إلى يوم القيامة حتى الطب الحديث والطب النفسي نعم بس لا يكون يدخله شيء مضاد لما جئت به أي مضاد للدين. Po sipas kësaj fjalë të profetit alayhis salam mund të përdoren këto le të themi këto shkencat e reja apo metodikat e reja të shërimit, kurimit, le të themi psikologjia, psikiatria, neurologji, po absolutisht që po. Absolutisht nuk është se ne kemi alergji, siç mund të mendoj dikush se po na marrin punën. Jo më vëlla, po u shërua atje, elhamdulillah. Mirësi e Zotit. Gjithë problemi është kur nuk ka zgjidhje dhe kur ato fillojnë edhe e marrin njeriu në varur duke mos i gjetë zgjidhje, ndërkohë që shqetësimi vazhdon të jetë. Se po e gjeti zgjidhjen, elhamdulillah. Ky është qëllimi, synimi është si t'i bëjmë njerëzit mirë. Pra fjala e profetit alayhis salam i përfshin edhe arritjet që ka sot shkenca, që njerëzit mjekohen, që njerëzit ecin nëpërmjet mjekësisë, të kurohen kështu me radhë. الرسول صلى الله عليه وسلم بين للصحابة ولأمته أن الإنسان له أن يتداوى بأنواع الأدوية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه ويستخدم زمزم ويستخدم أدوية جاء بها وبين أن الدواء هذا ليس محصور فيما قاله قال علمه من علمه وجهله من جهله. Vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë pa qejf ka përdorur edhe metodika të tjera përveç kënimit. Gjë që është normale dhe kështu funksionon gjëja. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: Zoti për çdo smundje ka sjell dhe ilaçin. E din kush e din dhe se din kush se din. E arrin kush e arrin dhe nuk e arrin kush nuk e arrin. Pra Zoti kur sjell diçka, sjell edhe antigjën. Pra njerëzit thjesht duhet ta kërkojnë atë antigjën, antismundjen, duhet ta kërkojnë. Mund të jetë antismundja nëpërmjet mjekësisë, ilaçeve etj, dhe mund të jetë antismundja nëpërmjet kënimit, nëpërmjet rukjes, nëpërmjet ekzorcizmit. جاءت يعني الأمراض النفسية في هذا الزمن كثيرة اكتئاب والذي يريد ينتحر والذي يريد علاجها في القرآن وفي أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. Normalisht jetojmë në një kohë që këto smundjet, le themi smundjet e stresit, e ankthit, depresionit, dëshirat e njerëzve, frikat, fobit, dëshirat e njerëzve për të kaluar në vetvrasje janë shtuar shumë. Dhe ne muslimanët themi, ore, ka zgjidhje kjo punë, e ka zgjidhjen në ajetet e Kuranit dhe e ka zgjidhjen në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل وكان يتعوذ بالله من الجبن خوف إلى غير ذلك من الأمور. هذه كلها أمور يتعوذ بالله قبل الإصابة فيها ويستمر عليها حتى لا تصيبه حتى لو أصابته تأتي خفيفة. Për shembull, t'japim një shembull nga lutjet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Lutej që Zoti ta mbronte nga
mërzia që mund përfshi kjo dhe ankthin sot. I lutej Zotit që ta ruante nga brengat, do të thonë këto shqetësimet, mendimet e thella. I lutej Zotit që ta mbronte nga fobia, nga frika. I lutej Zotit që ta mbronte nga kooperacia. Nëse njeriu këto lutje i bën vazhdimisht, edhe nëse i vjen një moment për të goditet lehtë, ama se njeriu nuk lutet fare, nuk ka lidhje fare me këto muhabete, normalisht nga momenti në moment mund ta zej ankthi, mund ta zej depresioni, mund ta zej le të themi vezvesja, fiksimi, mund ta zej fobia kështu me radhë. وبين لهم علاج المصائب حتى المصائب الكبيرة قال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذا قالها الإنسان الله يذهب عنه هذا التعب النفسي ويعوضه خير الذي خلقك سيغير نفسك إلى الأفضل. Jo vetëm kaq, po edhe në situata më të vështira që mund kalojë njeriu në jetë, pejgamberi alayhis salam nëpërmjet edhe ajeti kuranor na mësoi që po të thotë njeriu një formulë të caktuar, do t'ia largojë Zoti, si më thon, pikëllimin, do t'ia largojë Zoti mërzitjen dhe do t'ia kompensojë Zoti atë vështirësinë e tij, atë brengën e tij me diçka më të hajrit. Pra nëse për shembull dikujt i vdes dikush dhe thotë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allahu jemi, te Allahu do të kthehemi. Allahumma ajurni fi musibati ukhlifni khayran minha. O Allah, më shpërble për këtë që ndodhi dhe ma zëvendëson me diçka më të hajrit. Ja zëvendëson Allahu, ja kompenson Allahu, ja largon Allahu hallin dhe sikletin. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله حتى من الجنون. Madje ka një hadith o vëllezër, thjesht për të kuptuar madhështinë e lutjeve profetike, ai kërkonte Zotit, ka, domethënë, ka një moment që thotë dhe të lutem ty o Zoti im që të më mbrosh nga lajthitja. A mund të kishte mundësi pejgamberi sa ta prekte lajthitja kurrë, po na mëson neve. Po na mëson neve. Mos kujto ti se mendjen tate dhe arsyen tate jeti ai i cili menaxhon situatën. أحبتنا هذا نبي الله يعني إن شاء الله لن يصيبه الجنون لأنه عنده رسالة لكنه يدعو يستعيذ بالله من هذا ونحن معرضين لهذا ما ندعو بهذا الدعاء. Ne o vëllezën, nëse pejgamberi sa se bonte për shembull, lutje të tillë, po ne nuk kemi nevojë ta bëjmë një lutje të tillë, normalisht kemi nevojë ta bëjmë. مع هذه الأمور وغيرها من الآيات الله سبحانه وتعالى يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أكثر واحد كان يصيبه اكتئاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوعك كما يوعك الرجلين. ماذا فعل القلب فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. O Muhammed, i thot Zoti në Kur'an, ne e dim shumë mirë, pra unë, pra Allah, se flet Zoti për veten e tij shumë duke madhëruar veten. O Muhammed, unë e di shumë mirë që ty të mërzit ajo që thon. Kur flasim ne thot sot për ankthin, pejgamberi sa ka pas vujt shumë shpirt mosbesimin e njerëzve. Pra nëse dikush prej nesh i flet dikujt për Islamin dhe ai nuk pranon Islamin dhe e vun shpirt, pejgamberi sa ka pas vujt dy fishin në njeriu të zakonshëm. Pse? Sepse e dinte çka ka për ta gjetur atë njeri i cili nuk pranon Islamin dhe e vunte shumë shpirt. Ne, thot Zoti, unë e di shumë mirë o Muhammed se ti pikëllohesh dhe ngushtohesh në shpirt për atë që thon ata, e shajshin, e ofendojshin e gjitha. Po mirë, si dal nga gjendja o Zoti im, lind pyetja, fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin. Dëlirsoje Zotin, bëj tasbih Allahut, përmend Allahun dhe bjerë në sejdë Allahut. Kjo është zgjedhja. Përmend Zotin, fal namaz, të largojë Zotin. مع هذا كانت هناك أشياء يستخدموها لكن ما كانت موجودة يعني أشياء مثل ما نجدها في هذا الزمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى التلبينة لأنها تذهب الشيء الذي يكون في النفس الحزن، تذهبه طعام. يشرح لكم يا شيخ أحمد بعدين. فأي شيء وجد في هذا الزمان، فيتامينات معينة نسمع يقول هذه الفيتامينات فيتامين نقصه B12 هذا إذا نقص يصيبك بكذا وفيتامين كذا. فهنا نقول كل هذه الأشياء تدخل فيما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت من المباحات. Shembull për shembull, thotë pejgamberi sallallahu në një hadith, telbinja është një lloj gatimi i thjesht fare, largon për njeriu të mërzin, duke na dhënë edhe një sinjal që nga një herë
mërzitja, stresi, këto gjëra vijnë për shkak të disa mangësive që mund të ketë trupi jonë faktikisht. Për këtë arsye thotë shkencërisht thuhet vitamina B është për këtë, vitamina K është për këtë, vitamina E është për këtë, vitamina A është e kështu me radhë. Dhe normalisht është okay, pra situata është okay, mund të merren, mund të aplikohen. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Edhe nuk ka dyshim se, siç e thot Zoti në Kur'an, me përmendjen e Zotit vjen qetësimi i shpirtrave dhe i zemrave. الآن أيها الأحبة حينما ننظر إلى هذا الطب النبوي نجد أنه شمل كل شيء ومانع من الشرك والأشياء المحرمة مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لم يجعل شفاء فيما حرمه. Për këtë arsye, pra për ta përmbyllur këtë pjesë, pejgamberi sa më ka lënë të hapur, të lirë situatën për të kuruar, për të mjekuar njerëzit, vetëm dy kushte ka dhënë. Mos të ketë idhujtari, shirk, dhe mos të ketë diçka të ndaluar, sepse nuk ka shërim në atë që Zoti ka ndaluar. إذن في الطب الحديث تقول للطبيب أذهب عند راقي يقول لك لا، أذهب عند يعني شخص هو يعني يقول لك لا لا اترك هؤلاء كلهم. وبعضهم إذا قال يعني أنا يعني الراقي قال عندي جن أو عندي سحر يقول لا تصدقه كذاب، بخلاف الراقي الشرعي وبخلاف شرعنا. ما يمنع أن تذهب إلى طبيب نفسي وإلى طبيب شرعي إلى طبيب عضوي. Shiko se si është për shembull rasti më poshtëm, paradoksin që ka brenda. Shkon dikush tek, le të themi, tek një mjek i caktuar dhe i thotë gjë, kam kështu, kam probleme, e ku dëgjon atë, ikmë thotë mos i beso këto gjëra. Kur shkon tek një hoxh që merret me rukje, i thotë gjë, un kam kështu pat, shkoj të vizitohem, hoxha i thotë po vlla vizitohu, shko vizitohu. Pa ne nuk e kemi problemin se njeriu mund marrë ilaç apo mund vizitohet. نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا شيئا هاما في مسألة العلاج. قال لا تداووا بحرام، معناه اذهب إلى الطبيب النفسي. ونحن نقول الناس يقول يا شيخ يعني أنا أريد أذهب إلى الطبيب، يقول اذهب، هو يعرف أنه مسحور ويريد أشياء من السحر، فيذهب عند الطبيب يرجع يقول قلت للطبيب يعني الشيخ قال كذا، قال لا تصدق، ما في شيء أصلا اسمه سحر، ما في شيء اسمه جن. نقول إذن هذا لا يؤمن بما جاء في كتاب، نقول إذن لا تذهب عند هذا، لأن هذا الآن مخالف. Do të jap një shembull. Një person nxirrte nga trupi gjëra të çuditshme. Edhe ka thonë hoxh, po unë duhet të shkoj edhe tek mjeku për të. Po e ka thonë shko, s'ka problem. Kur ka shku tek mjeku dhe ka thonë gjë, unë kam këtë problem, po gjë nga trupi nxjerr, si më thënë gozhda, ose zinxhir, ose litar. Unë i kam parë vetë, më ka treguar shehu, hoxha, këto lloj situatash. Dhe që i ka ndodhur pra. I ka thonë, jo, mërë, ku ka magji e gjin, po i ke qenë këto më. Po mi çka komenti ke për këto? Po jo, si janë gjë këto gjëra. Atëherë në këtë rast ne themi ke ky lloj mjeku mos shko, sepse ai mohon atë që është përmend në Kur'an dhe është përmend hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. طيب هل شرعنا يؤمن بالحالات النفسية وأن لها علاجات؟ يقول نعم وما يمنع العلاج. Po mirë, shariati, feja e pranon këtë pjesën e psikologjisë, psikiatrisë, neurologjisë, absolutisht e pranon, po, e pranon. طيب الآن نرجع أيها الأحبة لشيء هام جدا لنا جميعا، ألا وهو المحتارين. نحن نصدق هذا ولا نصدق هذا، نصدق من؟ Atëherë le të vazhdojmë trajtimin e temës tonë. Ata njerëz cilët janë në mëdyshje, që se ndajnë dot, a është për mjekësi apo është për kënim eksorcizëm? أنا وضعت لكم شيء سهل بسيط جدا. Do të jap një formulë shumë të thjeshtë, me këtë formulë ju e kuptoni se ku je, për këtu apo për këtu. العدد السكان العالم كلهم 7 مليار وشيء. عدد سكان العالم 7 مليار وشيء. Kjo botë afërsisht ka 8 miliard njerëz. كم و30% نصارى وكم و20% مسلمين. 30 edhe fetë dhe besim, afërsisht 50% janë këta që kanë fe dhe besim. تقريبا 15% بوذيين، بوذا. 15% janë budista. الحاصل ما يقارب 80 أو 83% من سكان العالم يؤمنون بالسحر، عندهم هكذا في عقيدتهم.
Atëherë, nëse i përmbledhim gjithë pasuesit e feve, pra musliman, krishterë, hebrej, budista, këta që kanë, le të themi, një fe të caktuar, që arrin afërsisht 83% e botës. Të gjithë këta besojnë se magjia është dhe ekziston, ka magji. ممكن يكونوا على خطأ ممكن. Tani 83% e 8 miliardëshit e besojnë këtë gjë si të vërtetë. ولكن نأخذ الديانات التي نزلت فيها كتب سماوية، الإسلام، النصرانية، اليهودية. الثلاثة هذه نزل في القرآن أن السحر موجود وله حقيقة وله، إذا نحن لابد أن نصدق. فيأتي إنسان يقول متحير، نقول له ما تحير، هو موجود. هم قالوا هم ما يعرفوا الحقيقة، نحن نؤمن بالشيء الذي جاء Kemi 83% e botës që e beson dhe pjesa tjetër që është sa i bie 17%. Ë? 17% që nuk e beson. Tani logjika ku të çon? Me shku ke 83%-shi si qelloj si në parlament 83 vota. Me shku ke 83%-shi apo me shku ke 17%-shi? Me shku ke 83%-shi. وضحت المسألة. أسهل شيء يأتي أحد يتكلم معك. Afon dakika. Gjëja tjetër, fet që kanë libër qiellor, pra le të themi judaizmi, krishterimi dhe islami, të gjitha pranojnë magjinë. يأتي إنسان يتكلم معك قل له فقط أنا عندي كتاب أؤمن بالذي جاء فيه ما أحتاج إلى تشويش عقلي. Dikush të عقلي. fut në dyshime, jo pas ka kështu, ti thuj thjesht fare, unë jam besimtar, besoj në një libër që e ka emrin Kur'an, edhe në Kur'an thuhet që kjo gjë ekziston. يأتي نصراني يقول النصراني يقول أنا أؤمن بما جاء في الكتاب وأن عيسى عليه السلام كان يعالج المصروعين ويخرج الجن من الناس موجود في كتابنا ما أريد تشويش. Edhe një krishter, nëse i shkon dikush që me i fut vezvese në këtë temë, pra dyshime në këtë temë, ai thotë gjë, unë kam lexuar këtu ke ky librim në Bibël që Jezusi i kuronte njerëzit që ishin të smurë me magji dhe nxirrte demonët, shejtanët nga trupi i tyre. Kështu që mbaroi historia. طيب الآن المطالب هم الطب الحديث أن يخضعوا أو يعطوا مرضاهم للناس ويقرأ عليهم، وقد حدث مثل هذا في بلادنا وغيرها. يأتي الراقي يدخل على شخص في الغرفة العناية المركزة كما يقول له شهر شهرين ما يتحرك، ويعني هو ممكن ميت عندنا، يقرأ عليه يومين 3 أيام يقول ما هذا؟ يقول نحن وضعنا أدوية وأصبح جيدا. لا يا أخي هذا ليس صحيح. Ka ndodhur për shembull një person i cili ishte në gjendje koma 3 muaj. Asnjë lloj sinjale, asnjë lloj gjëje. Ka ardhur ke xhiu, i ka kënu 3 ditë. Edhe ka filluar njeriu të lëvizi, ka filluar njeriu të japë reagime etj. Çfarë i thoni ju kësaj? Jo, po janë efektet e ilaçeve, po pse këto 3 ditë gjetën ilaçet mas 3 muaj ta japin efektin? Do të thonë gjatë gjithë kësaj kohe nuk e dhon efektin? القصص كثيرة في هذا ما يقع في المستشفيات وما يراه الأطباء، وتكلمنا مع بعض الأطباء يقول والله تحدث أشياء غريبة، نقول ماذا تسموها؟ يقول نضع عليه يعني هكذا مثل بدون عنوان خلاص. Na thon shumë mjekur, bisedoj me ta, që ore na ndodh shumë situata që s'dim koment, po si i qunë ju këto gjërat, ju themi ne thot, i lejmë thot pa titull, i lejmë pa kështu, nuk i vejmë dot një emër të caktuar. وقصة ذكرتها وأذكرها مرة أخرى لأهميتها. كنا في تونس قديما واجتمعنا مع أطباء تقاعدوا أكثرهم، فكنا نتكلم في هذا المجال. Na ndodhi një herë thot në Tunizi, kemi qenë me një grup mjekësh të cilët ishin pensionistë. Edhe po flishin për këto tema. درسوا أكثرهم في فرنسا، أخذوا علم فرنسا في الطب. Shumica atyre kishin mbaruar për mjekësi në Francë. فذكر أحدهم قال والله يا شيخ هناك حادثة وقعت قديما، الآن هم أخذوا عندي دورة يومين فقط، قال الآن فهمت ماذا كانت تلك الحالة أكثر من كم و30 سنة. Thot njëri prej tyre, i kishte thonë që kam pas një rast para 30 sa vitesh, tani që bëra këtë kursin intensiv me ty, e kuptova se çfarë ka qenë ai rasti që si ipshim do të zgjidhe para 30 vitesh. قال أخبروني عن امرأة أنها ما تنام تجلس تصرخ فقط يوم الجمعة، هذا تصرخ. فأنا قلت هذه حالة نفسية اسمها كذا. قال ذهبت إلى البيت وأعطيتها إبرة فاليوم مقدار معين، قال هذه لابد تنام يوم يومين. قالوا ما نامت.
sollën një rast, tregon ky mjeku pra, thot më sollën një rast thot para 30 vitesh një grua që vetëm bërtiste. Edhe s'flente gjumë. Shkova vetë thot në shtëpinë e saj, i rrasa një shiring me valium. Dhe mendova me veten time që për disa minuta kjo do të kputet në gjumë. Kur më thonë ato që o doktori thonë, s'ka flet fare më rom, ka vazhdu në të njëjtën gjendje. قال قلت أذهب وأخذت معي يعني عيار أقوى قال حتى لو فيل يسقط قال فلما جئت أطرق الجرس تحت الباب قال زوجها يقول لي تقول لك أخرج المصحف من جيبك قال هذه غريبة كيف تعرف المصحف في جيبي هذا شيء آخر هذا ليس حالة نفسية. Kur ka shku dhe i ka ra ziles poshtë, ka marrë ky një shiring më të madhe, pra një kështu dozë më të madhe, dhe kur ka shku që i ka ra ziles, ka fol i burri asaj grus nga lart. I ka thënë, o doktor, ngjitu por Kuranin që ke me vete lërën makinë. Doktorit i ka ik petlla. Tani ku e dita ajo që unë kisha Kuran me vete? قال ذهبت فوق وأنا يعني قلبي شوية ضعيف. Ka thonë doktori, e lash Kuranin faktikisht, po kur unë gjita lart, isha i friksuar, se thosha me vete, po kjo ku e ditë që kam Kuran me vete unë? قال أعطيتها الحقنة والله قال لو فيل ينام قالوا ما نامت ولا شيء. Nëse thotë ja bëra dozën sepse ai besonte në këtë në botën materialiste. Ja bëra thot dozën më të fortë pasha Zotin, sikur një elefanti thotë e kisha futur dozë, ishte kput elefanti. Thot s'fleti gjumë prap as këtë natë. قالوا لكن يا شيخ أنا قلت لك هذا لأن هذه المرأة لها قصة الآن لما أخذنا الدورة فهمت قلت له ما هي قصتها؟ قال المرأة هذه كان لها قصة وأنا لما أخذنا الدورة عندك أخذنا الدورة قال فهمت شيء فقال قلت له ما قصتها؟ Pastaj ka thonë doktori, këtij hoxhës ton, i ka thonë që dëgjoj, kjo gruaja faktikisht kishte një histori. Se doktori ka pyet çfarë ka ndodhur, ku dëgjon, i thash thot, cila ishte historia e kësaj gruas? قال هذه المرأة تقول يعني هذا السبب بدأ معها أنها كانت راجعة من العمل وكان يوم الجمعة هم يعملون يوم الجمعة ما عندهم إجازة قالت وهي راجعة من العمل تعبانة وتريد تنام كان وقت صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة بقليل قالت فجاءت فعندها اثنين من الجارات يتصايحن مع بعضهن البعض ويشتمن بعضا فقال غضبت وشتمت الله هكذا عندما إذا غضبوا يشتم الرب قال وجاءت تنام قالت فرأت واحد أسود ولابس ثوب أبيض وبعمامة بيضاء قالت وضربها كف قالت منذ ذلك اليوم يوم الجمعة هذا بالذات تصرخ صراخ. Historia e kësaj gruas ishte si më poshtë vijon. Ka qenë duke u kthyer ditë për ditë xhumaje nga puna. Ka ardhur në shtëpi, do të thonë qetësu pak se lodh gjithë ditën. Ka gjetë dy komshijet të udhëzime njëna tjetrën. Është futur edhe kjo në vorbull. Dhe në një moment ka shah Zotin. Dhe ka kalu është fut në shtëpi. Kur ka ardhur me ranë gjumë, ju ka shfaq një rregjul aswad, رجل أسود نعم. Ka një njeri komplet i zi, لابس أبيض. zezak, i veshur me rroba të bardha dhe i ka gjujt thot një shuplak, qysh nga ajo ditë, e deri në ditën kur këto kanë ardhur ke doktori mas disa musha vetëm bërtiste dhe s'flejte gjumë. فأنا قلت Sidomos ditën e xhuma, ditën që kishte ndodhur ngjarja. فأنا قلت له أنا فهمت لك قلت له يعني ماذا فهمت أنت من هذا؟ قال والله يا شيخ فهمت يعني أن هذا ممكن جني مسلم وغضب هي شتمت الله وضربها قلت صحيح 100%. I thash unë këtij se tani ky doktori ishte bërë nxënësi hoxhës. Po si e komenton ti mas kursit që ke marrë? Tha unë e kuptoj kështu tha hoxh. Kur kjo ka shah Zotin, me sa duket i xhin musliman, është hakmarr ndaj saj edhe فكنا نتكلم فذكروا قصص والله قصص جن وأسحار قلت لهم ماذا كنتم تتابعون؟ قال والله عندنا هكذا خزانة كنا نضعها هناك. Ta ishin një grup mjekësh, një grup mjekësh dhe fillun duke tregu tani për shkak kësaj ngjarje, fillun duke tregu ngjarje të tjera të ngjashme, po mirë thoshin thot hoxha, thot si e komentojshi ju? Nuk i bëshim koment fare, merrshim dosjen e veshim në raftë dhe e lejshim. طبعا هم في الدورة نظروا
ورأوا كيف تخرج أشياء حديد من الناس وحجار، قالوا والله يا شيخ بعضهم كانت تخرج منهم بلاعق القديمة هذيك التي ما تنثني، ما يستطيع يدخلها أبدا. اثنين قال نخرج أشياء غريبة، ماذا نفعل؟ المدراء في المستشفى يقول خلاص ضع في الملف هناك اغلق. Kur kemi bërë kursin me këta mjekët e Tunizis, thotë u kemi bërë disa njerëzve rukje knim në sy të tyre. Dhe kur shifshin ata njerëzit që nxirrshin gur, nxirrshin xhama, nxirrshin gozhd nga trupi, tani ato kujtojshin historitë e veta. Thoshin për shembull disa prej tyre, o hoxh, na kanë ndodhur në spital që i smurin nxirrte Chelsea anglez. Që nuk ka logjik se si mund të futet në trup, ose i smurin nxirrte litar, ose i smurin nxirrte zinxhir. Pra është e pamundur të funksionojë, le të themi shkencërisht apo mjekësisht kjo gjëja. Po mirë thoshë unë prapë, po si e quajsh ju shkencërisht këtë gjë? Na thotë drejtori i spitalit që lëreni këto dosje pa emër tim. أمثال هذه القصص موجودة كثير، يعني هذه أخذت الجرعة الثانية، يقول والله لو في فيل يسقط. كم من الناس يأخذون أدوية نفسية وقد تكون أصل إصابته جن أو عين أو سحر. Për këtë arsye domethënë është mirë që gjërat jenë të koordinuara, sepse mund të marrë njeriu gjithë jetën ilaçe, ndërkohë që i merr kot se mund të jetë problem syshi, ose mund të jetë problem magji, ose mund të jetë problem e përfolmi apo smire. أقول لكم قصة حدثت لنا عام 94 في ألبانيا في سيرك. Në qytetin e Cerrikut në 94-ën na ka ndodhur kjo ngjarje. قصة يعني لطيفة شوية. Histori interesante që e kemi përjetuar vetë, thotë. كنت أنا وكان معنا مدرسين إخوة من السودان كلهم طوال وأنا الصغير فيهم حجم يعني في هذا الطول. Ishim një grup shokësh, domethënë profesorash, po faktikisht ata ishin nga Sudani, po ishin burrat mëdhej, gjithë vetëm mund isha طوال. më i voglin mesin e tyre. فكانوا يسموني شكورتر. Më thëshin mu i shkurtri. A kuptoni i shkurtri? وكانوا يسموا Shqip, nuk është arabisht. وكانوا يسموا أحدهم هؤلاء كان يقول كاتبيس الدور الخامس كانوا يسموه. Njëri nga profesorët i thoshin kati pest. نعم. Aq i madh ishte, si kati pest. يعني طبعا أهل المنطقة التي كنا فيها ما كانوا يعني منطقة، كانت منطقة مصانع قديمة، فهذا من منطقة وهذا منطقة، يعني تتوقع منهم أي شيء يعني غضب Thot ai ishte një qytet i bërë, pra nuk është një qytet në origjinë, po një qytet industrial, edhe kanë marrë njerëzit nga ana e anës edhe i kanë sjell aty. فطبعا أنا أقول بصراحة يعني حتى هنا في درس مهم كانوا ينظرون إلي يقولون هارجي. Kur më shifshin mu thoshin filane, ai për këtë thoshin harxhi. نعم. Harijit, erdhën harijit. طيب وهؤلاء الذين من السودان قالوا هؤلاء في جهنم، أسود مرة يذهب في جهنم، هارجي شوية نحن في الجنة. Po për sudanezët i pyetsa, unë thotë, çfarë thoni për këto sudanezë? Këto sudanezë tashin janë djegur në zjarr. Përse ti nuk e djeg shumë. وهم ما يعرفون الدنيا، يعرفون بس لا إله إلا الله ولا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. Edhe ishin njerëz të thjeshtë, thotë dhe dishin vetëm la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. فالحقيقة كنا في ضيق يعني، كنا يعني الناس ينظرون لنا النظرات وفي الثوب يعني. Ne faktikisht do të kemi qenë çik siklet, si ishte fillimi, edhe ne rishim me xhelabie, po këto s'ishim shumë me pa njerëz me xhelabie. فذات يوم كان هناك رجل يعني كان عندنا شيء يأتي مثلا سكر وزيت وحلوى أو جبن نعطي لبعض الأسر، فجينا قالوا واحد هنا مشلول ما يتحرك، قلنا خلاص نذهب. Ishte një njeri atje që ishte i paralizuar në Cerrik. I paralizuar dhe e dishin gjithë banorët të Cerrikut që filoni është i paralizuar. كان هو وزوجته مشلول، قام 15 سنة في الفراش ما يتحرك. 15 vjet i paralizuar. أعطيتنا قلنا هذا هدية وهذا كذا، وسمعنا قصته صورة هناك لضابط قال هذا ابني، مثل اللي تسمعوه في القصص، عنده ابن ضابط قال ما يأتونا ولا يعرفونا وهذه المرأة في لوحدنا في هذا البيت. Edhe kur shkum ke shtëpia, thot, bëm ca dhurata me që ato ishin të smur, edhe na tregon fotot e çunit që si vizitonte mo qysh kur këto kishin kap shtratin. فأعطيناه هذا الشيء وقلت أنا أقرأ عليه قرآن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، قرأت عليه بعض الآيات. I çum ne ca gjëra domethën, si dhurata, edhe thash me veten time, po mirë, po i lexoj një pjesë nga Kurani se inshallah po i bën dobi Kurani. ما كان في عقلي شيء
في ناحيتي. Unë në ato momente nuk mendoja kur që ky është i paralizuar për shkak të magjisë apo gjinëve. اليوم الثاني قالوا فلان يريدك فلان يريدك، قلت والله نحن ما نستطيع نعطي أكثر من الذي أعطينا. قال لا هو يريدك أنت بالنفس تأتي. Të nesërmen na sjellin haber të kërkojnë ty. I tham, s'kena çfarë me dhon monë, se çfarë kishim me dham dje. Jo, nuk dum ato arabët e tjerë, po dum ty, ti që ke kënu dje. ذهبنا وكان اسمه شعبان، إذا ما خاب شعبان جوسية يستحلوش. لا. إلى الآن أذكر اسمه شعبان جوسية. ذهبنا Ja marra me në emrin dhe mbi emrin. ذهبنا صعدنا فوق. ماذا؟ قال أنا أمس رأيت شيء في النوم. Ju ka thonë ky i paralizuari, të kërkova se mbrëm kam pa një ëndër. ماذا رأيت؟ قال رأيت امرأة هكذا جاءت غضبانة وغسلت الأرض وأخذت متاع لها ووضعته في مثل كيس هكذا وغضبت ذهبت. فأنا قلت إن شاء الله شفاء، يعني هذا غسلت وذهبت، يعني ممكن آذته. Ai burri i paralizuar i ka thonë hoxhës, pash mbrëm në ëndër një gru që ishte e mërzit me shumë, erdhi këtu ke shtëpia, lau pastroi shtëpinë, i mlodhi ato cikat e pislliqet e gjitha, i futin në një bokshe, i vunin krah dhe iku. فأنا وقتها سألته إيش قصتك؟ ما طبعا ما كنا يعني نسأل ماذا قصتك في هذا I الشيء. thash, po çfarë është puna jote që ti je paralizuar kështu? قال أنا كنت أسوق في سيارات، هذه سيارات الجيش الكبيرة الدافع يقول. Tregon ai tani, kam qenë thot shofer në ushtri, قال ورجعت من منطقة إلى منطقة بيتي وقت المغرب قال زمان ما في يوجد أحد في الطريق u بعد ktheva المغرب. në shtëpi në kohën e akshamit, në kohën e perëndimit diellit, normalisht që s'kishte njëri nëpër rrugë. قال Kanë qenë qytetet bosh në aksham e mrapa. قال فأنا أمشي، قال فخرج طفل صغير وصدمته، نزلت أبحث عنه ما يوجد. Pash një fëmijë të vogël, ndoli kështu pa pritur në rrugë, e përplasa fëmin, e frenova makinën, dola me pa ku është fëmia që kom përplas, nuk pash asgjë. بحثت ما يوجد الطفل. Kërkova gjithanë orë, ku është ai fëmia që përplasa, fillova të kërkoj gjithë rrugën, s'kishte asgjë. ذهبت البيت قال نمت استيقظت الصباح ما أتحرك. Shkova atë natën në shtëpi, fleta gjumë të nesmen paralizuar, gjysma trupit s'lëvizte. فأنا قلت هايدي الآن أقرأ عليك جيد. I thash me vete, hajde këtu tani se po merrem me ty dhe fillova t'i knoj. فقرأت عليه طبعا خلاص الآن يعني هذه حالة. قرأت والله بدأ يعرق ثم طبعا نايم على السرير، هذه اليد ارتفعت اليسرى وكأن أحد يسحبه، يعني شكل حتى لو تريد تقلد هذا الشيء ما تستطيع تقلد هذه الحركة. Fillova ti lexoj thot, ti lexoj, ai filloi djersitej, filloi djersitej. Koma që kishte 15 vite që s'lëviz dhe filloi të ngrihej koma dhe sikur dikush po e zhvishte thot, nëse unë dua ta imitoj se çfarë po shifsha nuk e imitoj dot. فكأنه سحب هكذا ونزلت يده كأنه شيء خرج. Sikur diçka thot po i tërhiqte diçka nga mrena edhe pastaj ju përplas në tokë. قلت له كيف؟ قال شيء هكذا في يدي. قلت قم اجلس، جلس طبعا على السرير هو جالس. Pastaj u çu thot u ul. حرك رجلي، قال ما تتحرك. قلت حرك بس حرك. I thash luj komët, i tha jo nuk luajn komët e mia, po thosh i thash ta luaj. يرفع يدك، قال ما تترفع. قلت له رفع إلى هذا المستوى ثم رفع إلى هذا المستوى فقط، يعني لأنه 15 سنة ما يتحرك. I thash ta luaj komët, po s'luajn komët, po thuaj pak, i luajti pak komët tha. Kishte 15 vjet që s'luajshin fare. I thash ngrije dorën, po thash ngrije dora ime. Po i thash ngrije pak, e ngriti pak, pastaj ngriti kaq. قلنا الحمد لله الآن لا تستعجل، هذا يحتاج تمرين وكذا. نزلنا طبعا المنطقة كلهم شكور ترى هذا القصير شعبان جوسي بعدها أصبحوا يحترمونا. Fillon banorët e Sërikut thonë ai shkurtri, i rrezikshëm ai shkurtri. E shëroi Shabanin. Shaban gjuzën e boni mirë, nga ajo ditë e mrapa thot na lavdrojshin e na dojshin forte, na respektojshin deri para i dite thot, na thoshin jevgjit gabelt, harixhit. كان Pjekurit në zjarr. والله من قبل كنا نمشي، أنا نسيت الكلمة بهذا، لكن كانوا مرابطوكا بيت ديت فيت، يعني هؤلاء خلف الأرض ب50 سنة هكذا يعني. Na thoshin neve tha ju jeni مكان ما نمشي نسمع هذا الكلام. 50 vjet mas botës. Mas asaj dite tha që u shëru Shabani tha. بعد شعبان والله تعال اشرب قهوة، تعال افعل. صار لكم يعني التاريخ بعد شعبان وقبل شعبان. أي. حتى المفتي كان والله يأتي يقول أنت تعال صلي على الجنازة. قل طيب.
Edhe thot, nga ajo kohë më fjalë filloi historia jon, thot historia mas Shabanit dhe para Shabanit. Para Shabanit thot nuk na lën gjopa na thon, mas Shabanit s'kishte si ne na merrshin për kafe, na merrshin për çaj. القصد هذا 15 سنة. أين الطب الحديث من Tani një علاج؟ pyetje thot, ky kishte 15 vjet I paralizum. Pse s'ishte shëruar ky këto 15 vjet? Dhe pikërisht kur hoxha I knoi një pjesë nga Kurani dha efektin. ولهذا للأسف حينما نسمع بعض الدعاء وبعض الخطباء يقول إذا المرض عضوي أول شيء تذهب للطبيب، نقول له ليس صحيح. أول شيء كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أن يجمع كفيه وينفث يمسح. نحن نقول اذهب للطبيب، لكن قبل ما تذهب اقرأ، وجدت أن عندك شيء هنا تنبه. Ka disa prej hoxhallarëve ose prej thirrsave në Islam që e bëjnë këtë gabim, thot, nëse smundja është trupore, shko ke mjeku. Or zotni, po ti knohem me Kur'an se s'ka si gjë. Kurani mirë bën, Kurani mirë bën, nuk bën keq. Nuk po thot dikush mos shko. Po ti pse I knon vetes Kur'an, knoj Kur'an. Pejgamberi alayhis salam kur I dhimbte diçka në trup, I knojte vetes, bojte dua. Pra njeriu duhet ta mësoj veten e tij që ti knoj vetes. Nuk është kush patjetër më shku tek dikush që të këndoj ty. نزيدكم قصة. Edhe një histori tjetër. جاءنا أحد الطلاب عندنا في ذلك الوقت اسمه جمالي هالولي من كفاية. Xhemal është? هالولي. Xhemal Hallulli. ف Na erdhi njëri thot për studentëve që kishim student që kishte emrin Xhemal. Xhemal, hoxh, të përshëndesim. Të doli emrin në televizor. قال يا أستاذ في بنت تزوجت قبل سنة وأصابها شلل ليلة الزواج والآن في الفراش لها سنة، نريدك تذهب تقرأ عليها. I thot hoxh Xhemal, se hoxha ky Xhemal tani man hutbe diku në kavaj, është hoxhi I ka thonë. I thot o profesor, kemi gocë, thot që natën e martesës është paralizuar, ka I vite paralizuar. Pra atë natë që është ka hyrë nuse në shtëpi, është paralizuar. طبعا في ذلك الوقت كانوا يطردوه من المسجد لأنه كان يضع مثلا يده هنا ويقول آمين، يرفع صوته بآمين. Xhemali atëherë I vete durët në gjoks, lujte durët, knojte amin me zot lart, edhe pleqte nxirrshin për xhamiese. قال هكذا يطردوني من المسجد، اطلع برا. Ndir jashtë, ecë faresh si arabët. وذهبنا ننظر في هذه البنت. Shkum ne thot ke fshati për t'i knu gocës. 16 سنة ومع المرض أصبح جسمها ضعيف. Ajo ishte diçka 17-18 vjeç, po ishte 3 trupi I saj prej paralizës. دخلنا أقرأ ما فيها أي شيء تتحرك. I kam lexu, thot, I kam lexu, asgjë s'lëvizte nga goca, asgjë nga trupi I saj. ثم تصرفت تصرف معين فقامت ورقصت مع أبوها في نفس اللحظة. Vazhdova thot me ato, do të them metodikat e kurimit etj. Pasha Zotin thot nuk kemi dal nga shtëpia ditë vetëm se goca u çun kom dhe filloi të kërcente me babën pa hikne për shtëpia. حتى قلت له اتركها البنت عمال لا بترتاح وكان البيت الغرفة تحت هكذا والناس ينظرون، أهل القرية كلهم تجمعوا ينظرون من الشباك E هكذا. forta ishte thot se ne ishim në shtëpinë e këtij personit që kishte gocën pa qef dhe gjithë fshatarët kishin ardhur duke pa çfarë do t'i bëj arabi. يعني طبعا هذه كانت ممكن أخذت عين وعطلتها بهذا الشكل. Edhe normalisht komenti im ishte që mësyshi atë natë e ka kap këtë dhe e ka paralizuar shtrat. خرجنا من الغرفة وجدت الناس مجتمعين هناك طبعا زمان Dolën ne jashtë هكذا. thot gjithë katunart ishin lehtë aty. وضعوا في السيارة فاصوليا وبطة ووزة. Thot kishin vu aty ke makina jon, thot fasule, patate, pat, ros, pula, vez, gjalp. أي فأنا نظرت لهم قلت لهم اسمعوا، كلهم هكذا خافوا. Ju thash, dgjoni këtu. قلت لهم جمالي هالولي هذا هو إمام المسجد. قالوا طيب هو إمام المسجد إلى الآن من Ju thash 24. ta Xhemal Hallulli do të bëhet imam I kësaj xhamie murt vesh, po thon ato. Nga ajo ditë deri sot Xhemal Hallulli është imam I xhamisë fshatit. قابلته عام 2007 قلت له كيف؟ قال الله يجزيك خير الأمور طيب. قال كلهم الآن جيدين. Alhamdulillah. القصد هذه السنة أين الطب الحديث منها؟ Kjo është një shembull, një vit e paralizuar. Çfarë bëri mjekësia për të? Dhe si ka mundësi që leximi I Kuranit e ngretin këmbë. جاءنا رجل بابنه مجنون ما عنده عقل. Një rast tjetër na vjen thot një burr me fëmijën e tij I cili ishte I çmendur plotësisht.
ومعه صديقه قال يا شيخ اضربه، فلان الشيخ ضربه ووديته المستشفى، وضع رجله هكذا يريد أضربه. قلت يا أخي اضرب لماذا؟ قال لا يضرب. قلت أنا أريد أقرأ. قال اضرب هذا الجندي ما يخرج إلا هكذا. Ernst ma sollën thotë dhe i kanë thonë hoxhës që ose ky do vetëm dajak, s'merr vesh në formë tjetër. I thash po pritni ti lexoj mirë. أنا ما قلت ابنك أصلا عاقل؟ قال نعم عاقل، وصديقه يقول هذا يعمل معي في شركة. E pyeta po mirë djali jot më përpara ka qenë rregull? Po thotë ka qenë rregull më përpara. Dhe shoku i këtij çunit që ishte i çmendur thonë jo, Allah ka pas punu me ne. Ka pas punu me ne në kompani. وذكر منطقة الشركة التي يعمل فيها شركة في صحراء للذهب وهذه الأشياء، منطقة صحراء ممكن في جن بالفعل. Kompania e tyre ishte një kompani në shkretë të tjerë që kërkojshin për flori. أقرأ ما في أثر للجن. I knova ati thot të çmendurit asnjë lloj reagimi, asnjë lloj efekti që mund të kishte xhin. لكن لاحظت أن هذا الشاب فيه عضلات يعني. Mirë pa pash ky çuni thot ishte me trup mashallah. فأنا قلت لصاحبي أنت معه هنا؟ قال نعم معه. قلت يعني هو يتمرن هكذا يخرج؟ قلت يمكن جاءته نظرة. قال نعم. I thash ky merret me kështu me hekra me gjona me fjalë që ka trup po tha atje në punë vazhdimisht zhvishe e bonte stërvitje. قال ويتصارع مع بعض الذين يعملون هناك، بعضهم من فلبين بعضهم من كذا. E bon mundje me ato punëtorët e tjerë nga Filipinët, nga Pakistani, nga Afganistani. Domethënë ishte trup i mirë. فقلت له خلاص خذ ابنك وأنت اذهب خذ أثر من هؤلاء واغسل به. فالأب يقول لي هكذا أنت شيخ؟ قلت والله هذا الذي عندي، تريد ولا ما تريد؟ I thash thot tjatit këtij fëmisë çmendur. I thash shko ke fabrika, ke kompania, thuj gjithë punëtorëve të marrin abdes, edhe të lahet çuni jot me ujin e këtyre njerëzve. A do unë kom marrë te ti tha që ti kënohesh të ma bësh mirë tha, ti thoj robë të marrin abdes, tha, do tallë me mua. I thash djo, unë kështu mendoj, ti tani bëj çfarë dush. طبعا ذهب هناك، صديقه هذا اتصل ما أدري بعد يومين 4 أيام، قال يا شيخ والله صبينا عليه الماء رجع عقله ولا كأنه في شيء ولا شيء. نعم. Ikën ata thot mas 4 ditë më merr ai shoku i këtij çunit. Jo, jati shoku i tij thot o hoxh, e bëm atë që na theti, në momentin që i kemi hedhur ujin e abdesit personit mbi trup, ju kthy mendja sikur nuk kishte qenë ndonjëherë i çmendur. أبوه ما ترك راقي ولا ترك طبيب وعنده أدوية نفسية ما في. Ndërkohë që babai i tij thot nuk kish lënë rukjexhi, e nuk kish lënë doktor, e psikolog, e psikiatër, e kishte thot një thes me ilaçe ke shtëpia. أين الطب النفسي من هذا؟ Atëherë ku është pra? نحن ما نقول كل الحالات، لكن هذا شفي. Ne nuk po themi që kështu është zgjidhja për çdo situatë, ama ne po t'japim një rast se si gjëja ka funksionuar. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر جاء في وصفه قال ومرض مرضا شديدا، يعني ليس فقط تخيل، جسمه تعب، حتى لما شفي من السحر كأنه نشط من عقال، كأنه كان مربط. هذا مرض الآن تذهب عند الطبيب يقول ناقصك فيتامينات. Për shembull, po të themi tek hadithi i magjisë së pejgamberit alayhis salatu sallam, ka një transmetim që thotë dhe u smur rënd. Pra u kput si njëri. Për këtë arsye kur e zgjidhi magjin pejgamberi sa më thotë sikur u çlirua nga lidhja e një kalit. I kal është kjo që vjen arab në kokë, ke parasysh? Dhe lidhin deven që mos çohet. Thotë sikur u hoq ajo dhe u kthy në normalitet trupi pejgamberit alayhis salatu sallam. وعائشة رضي الله عنها سحرتها جارية لها، قالت لماذا سحرتيني؟ قالت يعني أنا حتى تعتقيني، يعني تموتي وأعتق إذا مت أنت. فكانت اشتد عليها ألمها وطال ألمها ومكثها في هذا، يعني كان هناك شيء عضوي تشعر به آلام وتعب واستمر معها وهي تصلي وتقوم. هذا الآن الطب العضوي ماذا يعطي هذه المسكنات أو ماذا؟ Aishës radiallahu ta'ala anha, njëra nga gratë shërbetore kishte bërë magji. Dhimbje të tmeshme, dhimbje që si pushonin. Derisa pastaj ajo e pranoi që e kanë bërë, po i kishte thënë, po pse ma bone, kishte thënë që të vdishe. Çmetoisha unë. وأحد الناس الذين ذهبوا خلف المسلمين لما هاجروا إلى الحبشة، قريش أرسلت خلفهم ناس حتى يقول النجاشي هؤلاء سيئين حتى يرجعوا. فكان من ضمن هذا الوفد عمارة، وهذا كان جميل، فذهب
يعني أساء الأدب، يتحرش بواحدة من زوجات النجاشي، فأمر أحد السحرة، ماذا فعل فيه؟ فقط نفث على منطقة عورته فأصبح مجنون مع الوحوش يجري في الخلاء، ذهب عقله. هذا من المهاجرين، من الذين هاجروا أم من وفد القريش؟ من وفد قريش، ذهب واحد فيهم أساء الأدب هذا معه، فالنجاشي أرسل واحد من اللي عندهم نفث فقط في مكان قبله، قال فهام مع الوحش. مجنون. Në historinë islame gjejmë dhe ngjarjen e mëposhtme. E keni parasysh emigrimin e muslimanëve në Abisini, në Etiopinë e sotme, kanë emigruar muslimanët vitin e 5 të Hijretit. Dhe i dhujtarët çuan një delegacion mbas tyne që t'i ktheshin edhe një herë muslimanë të mbrapsh. Ndër ta ishte edhe njëri që ishte pjesë e delegacionit, por ishte shumë i pashëm. E ky tani ndërkohë që delegacioni po fliste, po negocionte që të merrte muslimanë mbrapsh, ky merri me gratë e pallatit mbretëror. E vuri re në Xhashiu dhe ja bëri me sinjal njërit prej magjistarëve të pallatit mbretëror. Dhe shkon ky magjistar i pallatit mbretëror ke ky personi Kurishi, edhe vetëm i fryn pak përpara, kështu, thot nga ai moment e mrapa i dolin shkretir, u çmend. يعني السحر له حقيقة، والذي نطلبه نحن من الأطباء نقول لهم فقط تعالوا كما درستم حالات كثيرة في أمراض معينة، نريدكم تعالوا وادرسوا هذا الشيء وضعوه تحت الكاميرات وتحت المراقبة وتحت الأجهزة، وبعدها لابد تقولوا الصدق والحق. Ajo që ne kërkojmë për kohën që jetojmë është që këto lloj situatash të merren konsiderat, të studiohen, të bëhet prova me lexim Kurani, të regjistrohen rastet e shërimit dhe të kurimit dhe të njihet edhe kjo si një, le të themi, si një degë mjekësisë alternativë e cila jep rezultate siç ka dhënë edhe po jep rezultate. الحمد لله الحقيقة في بلادنا في السعودية منذ سنين هناك أطباء طبعا مسلمين فهموا هذه الأمور، وتجده يقول المريض علاجك ليس في المستشفى، اذهب إلى راقي يرقيك. حتى عندنا في ألبانيا يا شيخ الحمد لله عهد الشيوعية والآن في بعض الأطباء يقول أنت لست للمستشفى. يقولها بالعربي يقولها بالإنجليزي. Shumë interesante o vëllezën se po thot, atje ke ne thot, mjekët i thon ndonjëherë smurit, nuk je për spital. Unë i thash shejhut që edhe ne në Shqipëni, edhe në kohët e Enverit madje, po edhe tani, ka raste që doktorët i thon smurit nuk je për spital. I thon prindit nxirre se nuk është për spital. Pra, elhamdulillah, ka mjek që e kuptojnë që është diku tjetër zgjidhja. Ndoshta nuk i japin dot emër, ndoshta nuk i vejnë dot emërtim, ama po e kuptojnë që kjo gjë është hak, ose e kuptojnë që ka diçka përtej asaj që ata po menaxhojnë, domethënë. وهناك مستشفى كان حكومي عندنا كان يوضع في الغرف سماعات، الذي يريد يفتح مع المرضى قرآن يفتح القرآن، فيه رقي يسمع، بعضهم يقول أرتاح، بعضهم يقول شعرت بشيء، يعني فتحوا المجال في هذا الأمر لأنهم وجدوا نفع. Ose për shembull disa spitale tek ne ka qenë që tek ata flet gjithmonë që në këto dhoma të këtyre të smurëve vendosin edhe mundësinë e dëgjimit të Kuranit. Që nëse dikush kishte ndonjë reagim të çuditshëm, kuptohej që nuk është për këtë spital, po është për të ndjek në formë tjetër. بقي شيء يعني أختم به بإذن الله تعالى. Për ta mbyllur temën, ligjëratën, يعني هل هناك أشياء يعني مثلا يا شيخ خالد أو يا راقي فلان عند المرضى أنتم تعرفون أنه شيء نفسي؟ نقول نعم، هناك أشياء نحن نعرف أنها شيء pyetje, نفسي. a mundeni ju hoxhallarët apo rukjexhit ta përcaktoni për personin se është për rukje apo është për mjeksi? Po thot, ne mund ta ndajmë për një person se është për këtë apo për këtë, në bazë të simptomave që paraqet. هناك أناس أصلا شخصيته ضعيفة من أقل صوت يخاف، هذا معرض لهذا الأمر في الشيء النفسي، وهؤلاء تتسلط عليهم الشياطين، فقط يفعلون له هكذا يقفز. Ka njerëz në karakter dobët për diçka shumë të thjeshtë, shumë të lehtë, i hap dyert e dritaret të shejtanëve që ta pushtojnë. Ka njerëz që kanë karakter të fortë, nuk e dorëzojnë veten,
çado që mund të ndodhi e majnë veten dhe shejtanët e kanë shumë vështirë të depërtojnë tek ata. يأتي يقول ذهبت عند الطبيب النفسي قال هذه الحالة اسمها كذا وينصحني ويعطيني بعض الحبوب. ذهبت عند الراقي قال هذا جن أو سحر. Ka ndodhur për shembull një rast që kur ka shku ke doktori që thon ti je për ilaçe, kur ka shku ke rukexhiu, eksorcisti i ka thënë ti je për knim. نأتي نسأل هذا المريض عن أشياء علامات وجود الجن أو وجود السحر في البيت يقول ما يوجد ما يوجد ما يوجد ولا شيء من هذه. Ne thot se kuptojmë, e pyesim për shenjat, për simptomat në trup, në familje, ka diçka të gjetur, e ku dëgjon gjërat pyetje që bëhen zakonisht këto pyetjet, si më thon, pyetjet e analizës së gjendjes së të smurit. Dhe ai thot për shembull s'ka asgjë, hiç, jo. نقرأ عليه ما تظهر ولا علامة. I knojmë asnjë lloj shenja, asnjë lloj sinjali. هنا نقول الذي يظهر عندنا ما فيك شيء لكن نسأله أسئلة في تربيته وفي سلوكه نعلم أن هناك شيء نفسي عنده أصبح يتوقع أي شيء سيء. I themi gjatë, si është puna ti për ne nuk e gjë. Dhe i bëjmë disa pyetje të tjera, për shembull si është rrit, si është edukuar, ka përjetuar gjë gjatë jetës, dhe në bazë të saj e kuptojmë se ky njeri ka psikologjike dhe nuk e ka për eksorcizëm. طيب وهناك شيء يحدثه من الطبيب النفسي للمريض. نقول لماذا ذهبت أصلا للطبيب؟ يقول كان جاءني قليل خوف. طيب ماذا بعد ذلك؟ يقول ذهبت للطبيب قال عندك هلع وعندك كذا وعندك كذا سيكون ولكن خذ هذه العصا. هو أعطاه علاج ولكن الشيء الذي جاء في نفسه لأنه يسأل الذي عنده مثل هذه الحالة يقول أنا لي 5 سنوات و10 سنوات يبقى هكذا مثله. Ose ka raste thotë që doktori bëhet sebeb që njeriu të bëhet i mvarur nga ilaçet. Ka i problem shumë të thjeshtë, ai azmodon se ti ke këtë, se të ke edhe këtë dhe këtë, ja mush recetën plot edhe fillon shkreti bëhet gjysi droguar me ilaçe. طيب وشيء أحدثه الوضع الذي يعيشه. لماذا يعني يقول البيت وجدنا فيه بيض وجدنا دم مرشوش خلاص أنا مسحور لأنه رأى أشياء حقيقية أمامه. Dhe ka raste thotë që situata dhe rrethanat e orientojnë njeriu tek gjëja. Për shembull ka gjetur vezë në vende ku nuk ka vezë, ka gjetur gjak, ka gjetur sheqer, ka gjetur gjëra që nuk ekzistojnë faktikisht, po i ka gjetur në shtëpi etj dhe këtu njeriu ka kuptuar që këtu ka diçka. طيب وقد يذهب الشخص ابتداء عند ساحر يقول أريد أكشف وهذا كثير. Dhe ka raste që personit i ha vetë shpatulla, edhe çfarë bën shkon ke magjistari thotë ma gjej çik, çfarë është kjo, çfarë është ajo. Pra pa pas nevojë shkon edhe gricet. A e përdorni gricet ju? I kruhet. فيذهب يقول له اسمك واسم أمك وممكن ما يطلب اسم الأم فيخرج له برنت هكذا أنت كذا وقبل كم سنة سقطت وحدث وحدث. Shkon tek ai dhe ai thotë ti thotë o po ti thotë si ke emrin kështu, po mami si e ka emrin kështu. Ose edhe se pyet ndoshta për emrin e mamit, po e rëndësishme i thotë ti ke këtë ja gjet gjitha. Me libër shtëpie. فيصدقه بكل ما يقول وقد يكون قال الاثنين أشياء صحيحة والباقي كذب يقول نعم صحيح. Ai ndoshta thotë vetëm një gjë nga këto gjona të këtij personi, bllokohet personi, thotë ma gjeti. Mbaroi historia. هنا قد يبدأ مرحلة وسوسة وقد يبدأ مرحلة الجن يقول الآن هذا فرصة يلا الآن اطرقوا له الأبواب وافعلوا له واغلق الباب افتح الباب يقول الآن بدأنا. فيكون عنده وسوسة يكون عنده أذى حقيقي من الجن لا يوجد فريسة لهم. Ka raste që ka fiksime koti, ka raste që ka fiksime që njeriu bëhet për mjekut, ka raste që ka fiksime që njeriu bëhet për shkak të rrethanave, dhe ka raste që njeriu bëhet fiksime se e hap vetë derën e fiksime duke shkuar ke këto lloj njerëzish, edhe fiksime ka, edhe shejtan dlozin me të se e pan që ky është lëndë e lehtësisht e punueshme. Të shkosh ke magjistari pa arsye, do thotë se ti je lëndë lehtësisht e punueshme për xhind. Fillojnë total ferferitat. مؤخرا الحقيقة هناك أشياء يعني كانت بسبب بعض الرقاة أو زادت بسبب بعض الرقاة. Dhe ka raste se ne thotë duhet të themi gjërat ashtu siç janë, që bëhen sebeb disa nga rukjexhit që janë të pa
pa, si më thonë, të pa konfirmuar ashtu ose të pa, si ta themi, të pa licencuar, të pa aftë, të pa ditur ashtu siç duhet, të cilët ja fusin kot njerëzve për një reagim që ai mund të ketë, që mund të jetë normal, ai pastaj ja qenis vetë situatën. أحدهم قال ذهبت إلى الرقاة كثير. كم تتوقع كثير؟ Kam një rast, ka shku ke shumë ju kretë gjithë. Sa rukje gjumë menoni se kishte ndru ky personi? 50 50. 50 نشن دوشن دومي نعم دومي Ky personi kishte shku ke 2000 rukje gji. كتب 2000. كاي أنا قلت خجلتني. ممكن أخطأ في الرقم، كتبها هكذا الرقم كتبه 2000. عدت الرسالة له قال نعم 2000. 2000 مرة ذهبت. 2000 مرة ذهبت، ليس 2000 راقي، ما وجد 2000 راقي. 2000 جلسة ذهبت. 2000 جلسة. ها 2000 مرة ذهب في الرقية يعني. Jo, ka shku 2000 herë për rukje, m'fal. 2000 herë për rukje. قلت ممكن يبالغ، قلت له اعطيني أسماء الذين ذهبت إليهم. ما ترك أحد بالفعل، في ألبانيا، البلقان، البوس. أنا ذهب في السعودية عند 3 أو 4. Thotë kishe marrë këto të Shqipënisë, Malit Zit, Bosnjës, Hercegovinës, të Kosovës, të Maqedonisë, edhe në Arabi Saudite 4-5 njohur. يعني ذكر أسماء بعضهم ما أعرفهم، سمعت عنهم بعضهم ما أعرف. يعني قلت إذا هو صادق. قال وأنا آتي أي وقت أي خلاص ما أعطيته موعد هذا، لكن انظروا كيف يعني انظر كيف هذا يعني ولا زال مريض ويقول أتشنج في الليل وحالتي صعبة. هل يعقل كل هؤلاء وما شفي أو ما تحسن؟ Logjike thotë, shkosh në 2000 seanca e mos të bëhesh mirë, kjo thotë këtu ka diçka që shkon. طبعا جاءونا الذي ذهب 15 مرة أو ذهب إلى 4 أو 5 أشخاص. حينما يأتي وننظر في حالته يعني القيم يقول هذا بالنسبة للحالات الصعبة 10%. Ka ndodhë, thotë, që në ka ardhur një person që kishte shku 15 herë. Bile kam qenë unë një herë prezente, ma e men vetë unë, kur kam qenë me shejhun, i tha shejhu, kishte shkuaj pa fundësisht, isha unë përkthyesi i shejhut, i tha shejhu, ti tha, ke problem, tha, po a disa e ke, ti tha në krahasim me situatën që kam pa unë 10%. Ndërkohë që ai mendonte se ishte më i lënduar në botë. ذكرت لهم الحالة التي قلت له 10%. أنا كنت مترجم. طيب يا أخوان، والله وجدنا بعض الحالات يعني هذه صنعتنا. من أول ما يتكلم المريض يقول فعل، نسأله سؤالين نقول هذا كذاب، هذا ليس راقي. I bëjmë pyetje ne për shemb, ku ke qenë filani? Po çfarë bën ai? Kështu, aty ne e kuptojmë thotë që s'ka qenë i specializuar i fushës, adapt për atë punë. ماذا حدث لك؟ الرجل يعني عنده مشكلة، لكن أنا يعني رأيت ما في شيء كبير. قال جاء الراقي فلان وذكر اسمه معروف، قال وجاء نزل بنفسه، وهذا طبعا من الخطأ لابد أن أرى، أنا مريض لابد أرى. نزل وقال يرش في البيت، بعد قال الزئبق خرج من الأرض ومشى هكذا بهذا واختفى. قلت أنت رأي شيء؟ قال ما رأي شيء، هو قال. قلت كذاب. Sa raste për shemb ka shku rrugë xhiu ke shtëpia, i thot pa ashtu mërkur, u doli mërkuri, u zhduk mërkuri, thash pa e peti vet, jo, më tha ai. Mashtrus, nona. يأتون المرضى أقول لابد عينك تكون مفتوحة، ممكن تغلق عينك لكن عندي أقول افتح عينيك. Në përgjithësi thot, unë i them aty në që ju kënojmë hapi syt. وقع من بعض المجرمين ما تكلمونا حتى في البلاد العربية أنه يأتي الشخص معه تميمة ولا شيء، هم مغمضين عينهم ويقرأ وكذا، يضع التميمة هناك وما أعرف إيه، يقول يلا رش، إيش هذا؟ إيش الذي خلفك؟ إيش ما أدري، يقول الحمد لله الحمد لله جاء السحر. Ka pas raste thot se i thoj كثير مثل هذه القصص. I thoj aty mbyll syt dhe vendoste diçka në rafta i vet. Ai gjeta, kapëm, alhamdulillah. نعم. نونا. قارورة الماء في الغطاء يضع لون أحمر هكذا ومغطيها، يقول له خذ اشرب هذا الماء، يمسكه المريض هكذا يفعل، الماء أصبح أحمر. قال الجن هكذا يفعل ويقرأ القرآن. Ka disa prej këtyre që përdorin fen pra ose Kur'anin për të mashtruar njerëzit zot në rrugë. نعم.
وبعضهم يأتي هكذا يعني حتى في بيت حتى في المقابر. حدث من بعضهم في بعض البلاد العربية ويقسم بالله كذا واحد من الإخوة يقول والله فلان الراقي يفعل هذا الشيء، يقرأ المريض الجن يسرق القبور فين قبر فلان ما قبر فلان، يذهب هذا يرسل إلى أحد يضع شيء، بعدين يأخذ المريض معه يقول إذا شيء هناك يقرأ عليه هنا يخرج ولا أخرجنا السحر. Rastet do të thonë që përmend Hoxha që pra njerëzit cilët janë le të themi të dhënë mbas dynjas, pra kanë parë këtë si metodë fitimi. Edhe përmendi një rast thotë e ka parë atë që është i smur dhe ka përmend varret. Ky çka ka bëu, ka shku përpara ke varri, e ka rregulluar muhabetin, e ka marrë smurin, e ka çu ke varrit tu lag gjas me varrin, opa e gjetëm. Ndërkohë që e kishte vu vet. أحدهم يخدع الناس، ذهب قال الأسحار هناك في جبل عرفات، يخرج أشياء هكذا ترى كأنها تمائم، الناس ما يعرفوا، لكن حينما تنظر هكذا في طرف بعضها بعض الناس من جهلهم يذهب يضع شيء يعني مثل يا رب الشفاعة أدخل الجنة، يعني مثل أنا يعني هذا جواب يعني لله، حتى ليس تميمة وليس شرك وليس فيه. Çka ka bën njëri prej këtyre thotë i ka çu smuret ke mali Arafatit. Edhe ka gjet letra gjona, ja thotë ku e keti këtu. Po çfarë është e vërteta thotë njerëzit e zakonshëm shkojnë ke mali Arafatit dhe shkruajnë letra. Edhe i lejnë në përgur. Ky tani ka kap situatën, edhe ja thotë ta gjeta, ja ku e ke. Kishte këtu. يا إخوان المريض حينما يصاب بأذى ماذا المفروض نفعل معه؟ نقول يلا هو يصرخ ونقول له يلا لا سيذهب الطبيب يقطعها، نعم سيقطعها، ولا نقول اسكت اصبر تحمل هذا ايش هذا تصرخ هكذا مثل الأطفال. Ka ndodhur thotë që kur i kam kënu thotë një person filloi të bërtit. I thash mos bërtit, qetëso se unë duhet të lexoj. Nëse ti e fillon qysh në fillim me të bërtit, më unë s'të lexoj dot. Për shembull një njeri për shembull çau komën. Çfarë i themi ne atij? Bërtit çaj më të madhe se çave komën, thonë dur ose do të shkojmë në spital. Edhe kjo punë. Pra nuk e lejoj thotë unë një person që qysh fillim filloi të bërtasi sepse e kuptoj që këtu s'ka diçka normale. فبعضهم يقول أنا ذهبت عند الراقي وبعدين هو قرأ بعدين قال تخرج منه الجن كذا يصرخ، قال وأنا كذا رجلي تحركت قليلا، قال اخرج من رجلي، وقال وجدت نفسي أتحرك. الآن هذا قد يكون عنده إصابة لكن هذا الشيء ضاعف عنده هذا الأمر. نحن نفعل مثل هذه الأمور عند الذي يكون عنده جن ينطق والأمور، نسمع القصص في البيت أشياء كبيرة، أما مجرد أنه يأتي يفعل هذه الحركات رأينا ماذا يكون منها وبسببها. Pra ka njerëz që e teprojnë, ka njerëz që shfrytëzojnë ignorancën e njerëzve, ka njerëz që e përdorin. Për këtë arsye duhet me qenë të kujdesshëm të shkojmë tek njerëzit e konfirmuar. Ora duhet pyesim, siç pyesim për doktorat, për mjekët, duhet pyesim ku të shkojmë vëlla. Jo çdo njeri thotë, sa pyetje vjen mu kjo faqja, është për këtë punë? Po ky që ka dalë në filan vend, është për këtë punë zotni. Ku ka është për këtë punë? Njoh gjithë botën. Hajde të orientojmë ku duhet shkosh. فقلت يعني إذا تريدون تذهبوا كما تسألون الأطباء إلى من نذهب إذا عندنا أي شيء؟ تذهب إلى الطبيب الفلاني الذي يعني يفهم ويقال لك أنه فاهم. كذلك الرقاة الذي يقول لك الشيخ مثلا أنه صحيح اذهب إليه، ليس كل من يطلع في السوشيال ميديا وكذا تذهب إليه. جاء أحدهم يعني معه أخته أو زوجته، من أول ما دخلت بدأت ترتعش، ما بدأنا لسه. Ka ndodhi herë thotë erdhi dikush për të kënu. Ishte vllai me motrën. Pa fillu fare filloi të lëviz. في بعض الجن يفعل هكذا. Mund ndodhi kjo në disa raste gjindesh. نحن نفعل امتحان، نقول فلانة تقول نعم. لا الآن لو جني ما يرد. Unë e provoj thotë, I them si ka emrin për shembull o filane. Po thotë. Prit tani se ترد عليك بعدين ترجع. Snodh fulana. O do të dridh, do të shkoj të u dridh gjithë kohës, po jo kur I thret pushoj. Çfarë po kjo? Gjin me doktoraturë ky. تبدأ في القراءة تأتي في الآيات الشديدة ما في حركة، تأتي في آيات عادية تطلع أصوات. هذا ما يأتي، هذا ما يكون. Ose ndodh për shembull, kur I këno ajetet e magjisë, asgjë. Kur I këno ajet thjesht, fillon të bërtit. Nuk shkon kjo gjë, do të thotë që nuk e ka për magji, e ka psikike, e ka وخاصة لما ما يكون هناك علامات، ما يوجد أسحار في البيت، ما يوجد شيء، يعني ما في علامات وتأتي تفعل هذه الأفعال، نقول هناك شيء خطأ. S'ka si shenjë, as lloj gjëje,
këtu i knu dridhet e bën. Ne e kuptojmë thotë se këtu ka diçka që nuk shkon. Sepse duhet kishte edhe shenja tjetër, gjumi, trupi, mornicat, shenja në shtëpi, ku dëgjon etj, bllokime, ku dëgjon etj, po nuk funksionon që një të shku atje një të reagu me njëherë, nuk funksionon. Si me thonë o vlezën, për të shkurtu fjalën e shekut, është shkencë kjo gjëja, që ka nevojë të mësohet, ka nevojë të studiohet, ka nevojë të praktikohet, pastaj të dalë njeriu në fushën e eksorcizmit islam. واحدة من هؤلاء والله قال ذهبت عند راقي في مقدونيا عند واحد فقط أكثر من 20 مرة عند الآخرين هكذا ما تعرف كم كثير. لما جاءت عندنا رأينا هكذا قلت يمكن يحتاج لك 5 جلسات ما في مشكلة. قالت ما في مشكلة. بدأت أقرأ من ضمن ما قرأت قرآن من ضمن الأشياء كنت أقول راح البيت يكو شوي وهذه بدأت تتفاعل تصرخ تفعل أشياء فقلت ما كان موجود قالت هذا شيء يريد يخرج من هنا. بعدين يعني وقفت هكذا قلت شوف أنا أستطيع أقول لك تعالي مرة ثانية وثالثة 10 مرات. يا بنت الناس قلت لها أنا الآن كنت أقول هذا الكلام حالة صعبة وقلت ما كنت موجود أنت تقول السحر يريد يخرج. قلت هذا الآن يعني ما يجوز ربي سيسألني. قال طيب والناس أنا أذهب لهم. قلت والله يعني الله يعينهم. هم ما فعلوا امتحانات بس اقرأ في واحد يصرخ يلا هايدي. Kam pas një rast, unë nëkhtim bi hadha, inshallah, në saat të sonës. Ja? Nëkhtim bi hadha. طيب. Për të tregu, thot, një rast fundit, thot, ishte një rast, thot, që kishe shku të këta shumë. Edhe erdhe aty. Fillova, thot, ti lexoj. E thash, të i bëj provën. I thash, gjatë, gjendja jote është e vështirë. Kot, pa shumë. Gjendja jote është e vështirë. Ndoshta do duhesh të vish tek unë 5 ose 6 herë. Vetëm të shërohen. Shumë mirë. Fillova thot të kënoj. Asi lloj reagimi. Fillova thot them fjali që s'kan lidhje me Kur'anin. Qetësi në shtëpi, fjala arabisht, shtëpi e qetë. Filloi thotë e smura. S'ka asgjë arabisht. S'ka asgjë, s'është Kur'an, po është fjalë kështu vetë. Po m'del diçka nga trupi. I thash ta dëgjoj. Unë mund të them ty hajde edhe 10 herë këtu. Po ti s'ke asgjë për të kënu. Po mirë, po kam shkuar, më kanë thonë, ka njerëz që nuk e kanë dijen e duhur dhe mendojnë që po bërtiti personi, patjetër ka diçka mrena. Ndërkohë që ai mund të jetë i përgatit shpirtërisht për të bërtit në momentin që dëgjon Kur'anin. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك ليلتنا وأن يحفظنا وإياكم من كل Allah na سوء. ruajt për çdo të keqe edhe të na i bëj këto net e këto ditë të bekuara. Amin. سبحانك Allah الله. të zgjidhë. Barakallahu fik. Allah ju shpërblet. Zoti ju nderoft. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.